Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Chief Executive Member Jongka Kasihils Autonomous District Council ubah latip langkar kengor ulaong. Baka ke HEDC kan penterikam ya ke jing permana kebalada penmi nadu usnam arhaja khatlai arhaja khatsau. Kebala hukum menpesangi no ya ke jing ai no objection certificate syaki weipat kijai benrew ha ke bedai bak ke jing pelat ya ke trading license. Ha ke jikran berkinong patai kubor ha ke sau terik mentobra no opera arhaja khandai. Ubah latip langkar kengor ulai tu. Baula khot yau acting CM nyok hima meliam upa AM aina manik CM banyak selok banyak perliu jingmot halor kene ke jing penbana bala penmi da ke HEDC. Haba penpau ya kejing semulingo halor kejing pesange jong ke executive committee ke barem ban penterikam ya kene kejing penmana ubah latip langkar kengor ulaong ba ke yaudo kedai ke pelangja jong ki trasnong trai mulok Henry nadu usnam arja khatsan hadu usnam arja khandai kidang dan pat ki license badang yai peteng ban ai syaki breu ki bamdai ki riulom ban le ka khai ke pateng hapo yaudo shillong lakang tikimnot na laiwasu na mga minot na si daki ay ta barabar la lakang bai pi Devan ni ka hukum ke kindan nantai long wa nga try ka dukan jonga em tengah ka moment sistem balon ka an pat nei kimnak ke tapi apa tinggi kenang selai sebeli lai kata kasih ke padang wan pai kelas nang ben sim itu business masalah bagai lapli dah lah dah hado tinggi sini dan dukan temai dong ni kemudian kita kena terlibat pikang kita ke baju ai thì khang lọc cái bom lên sân lệ ta ru đây bong khang bait ni ai dah kalau ni ai syah kasih cost notice ban panusi dalam lap ban comply kata ban jawab kata tinggi penbut sampai cost notice dalam lap kata te dan option Mungkin gini belak dan lupa mentama kita belak ada YY kita dan trading license kita dan NOC kita buat pilih mana ya ban renew renew sure. Tapi kalau tu sampai in examen gitu, mungkin lebih yang selama renew pat kasong pat in system nak lagi examen gitu. Baru muda genuine, buat themai muda genuine, pure kam, buat themai muda genuine ni. Buat nak kau ti buat nak jelayu suan khai patang ni longi. Kemang payam tan shua kalan sans farak, kita belum try dukan, kita long genuine kan. Buat themai tengin long genuine tu nak. Long genuine. Mabli thumai au ta update lembaga rules and regulation yo ka jadi mana tebel lapan ka distribution warna A so berok ipan detail total itu thumai genuine tinggal lain baru nepik long itu ke sino ka penting na